lapha kulaleki khotman lapha kulaleki la ndawo le hayi azange ngalala. I couldn't just sleep. Nempintshi yami nayo was feeling the same thing. Yangakwazi ukulala. So shuthi ngilele, I'm not comfortable la ngilele khona kokucala, ngilunywa yimbungulu ngapha. Nembungulu blind. Angilali, imbungulu ziyazenzela. Manje ngifila ngathi ngikumunye umhlaba nje ngihlangahlangene yabona. Uthe manje lana kwenzakalani manje yangithola. So bekungathi ngiyaphupha, ngathi khona umuntu ozothi endoda avuka manje iphupho le. And angiphuphi. Shuthi kuze kuse ngihluleke ukulala. Makuvuka ekseni ngabo ma4 yabona. Siyasitshela ke le ndoda umthetho weseli yabona. Emadoda ke vukani ke manje yabona. Sekuyisikhathi sokuvuka kukhala ialarm yabo. Sesiyavuka ke sigocala ipontshi sizihlohla phansi kombhede yabona, siyageza manje yabona. So masiceda ukugeza siyacleana ke manje, siyacleana yabona. So uyasitshela uthi emadoda kuzokhala iFirst Master yabo. Shuthi iFirst Master bavula lo mnyango lo mkhulu igiant door, maka bayivuli yonke. Shuthi sasikhiyo sithi kahla masiceda sikhiphe, maka wena mongayi uthi ayivula igiant door ayivuleki. Manguyivulile bathi First Master yabona. Ke sishaya iFirst Master ke yabo. Second Master angisho besicleana sageza manje sesicedile ukuclean, uyabuya ngeSecond Master lo muntu yabo. Shaya iSecond Master kuvulekani igiant door, kahla uvula igiant door. Sekuvela sima laphayana ke masima uzi FG yabona, bathi FG shuthi kungena le ibhodolo lomtoko noshukela wona, bathi nayi FG yabona. Yangena ke FG manje nathi mabathi FG vele sithe ukuthi kungena cash and transactions vele siyashuta yena imali ingena amasitami amabhodo ayithumu senawo noshukela nyana zikhipha amakomitshi ezami vele. Asina makomitshi indoda manje senza njani? Nathi ngawaka ithi bavulela ngizonizamela lezi zinto uStina lo yabona. Hayi bavule siyakusibuda yabona. So mina mangisoloko usimile asikwazi ukuthi sophaka. uStina usizela nekhaftini kudliwa ngale yabona. Akunamakhezo ngisho yabona iphone card le yeTelkom yakudala yona le boyiloader moya ku public phone ufake yona kudliwa ngayo la. Wona ikhezo. Sesutholile umtoko asinamakhezo manje. Uthola kanjani umtoko? Ayisho uStina sekabuye kosizamela lo ikhafti. Bekana babheda sitshela. La besidlela ikhafti sikutrial nje. Besingeke singakafakwa phakathi sikutrial. Ifungana sikhaftini? Shuthi bazokuzamela bachita lapha ngaphakathi. Ngoba nathi sazamelwa uStina. Bongazamelanga awugawuli. Shuthi angeke ugawule. Uzobhekelela abanye abantwana abadlo uzophaka ngezandla uzokushisa yabo. So well uStina sizamele ikhaftina ke hayi sidle zivele ke lezi zaseKaslami yabo Mazambane yese yangithola bona amajita wasekhasi yabona bufoto yabo sicoca nabo amajita. So sebayasibuza abafundisi nina niboshelweni ngoba phela naziwa ngevangeli yabo. Sekumele si explain ke manje hayi so this is a second day. Hayi sifaka ivangeli futhi. Sithatha amajita sicale siwashumayeze. Sithatha amajita sicale siwashumayeze zona lokona lamba fethi sibaziyo sicale ngawo yabo. So angisho sesidlile kunewoknyana kunendawonyana abanivulela kuyo nje iholonyana nawokha lapha yani lula inyawo lapha yana wokha nje yabo. So
silapha siyahoka ezinye ke kudala zilapha yabona zithi zona zibekana emhlabeni siyacoca masoloko zihoka vele entanga yabona labantwana basibheke kanjani into angacava labantwana yabona shuthi wena uceda ukufika phela uboni labantwana bakhuluma ngani labantu ngabakho bantu umsana abakhuluma ithi le uthi nazi bekana emhlabeni yabona shuthi sizama ukukhumbuzana ngaphandle okay ezinye zizwe entanga sesihamba kuphi manje yabona so kuze amanye amajita ayi2 bekwabo cleaners khona ngale kumasingisele bathu sonke yaseSoweto out yakhona bathu sonke ngikhohlwele igama lawo bani but wayithula ama out eziyithi yazo sibuze bafethu niboshelweni hayi sichaze vele yabo abo cleaners bangale ke sicale ke sishumezele abafethu ke manje shumezele abafethu livalwe iseli sicela iBhayibheli yabo sithole iprison order bathi uTapholi iprison order la khona asizamile iBhayibheli asinika iBhayibheli uTapholi sishumayeze lo muntu ke manje sishumayeze uStina lizwe ivangeli yabona naye sekayaqala manje ufunda iBhayibheli uStina lo yabo sibizwe futhi efonini emadoda hayi siyasondela manje bafundisi siyanizwa lenkulumo yini yabona mara musana ukhona umfundisi ozayo la ekhaya njalo ngamaThursday sizombona yabo sasa sivulelwe futhi masivalelwe sipreachela uStina manje sampreachela uStina ayasho ukuthi bafethu mina ngiyanizwa lento enikhulumayo but what I liked about the guy wasuke wa accept akusese ukuthi ubhekane nentwembi because he said to us hayi lento eningiphe yona izongisiza phambili because mina ngisazohlala and angingacaleli wani shuthi yena bese attenda kayo 1 after unyaka because angazi bekwenzakalani abakwazi ukuthola labantu agangeni nabo what he said uthi yena akacala ukuboshwa yabo uwaboshwa from Tot School yabona ukuthi umuntu okhulela khona yabona Tot School waboshwa wakhula sebamfaka ngapha kuma single cell because sekamdalanyana once he reach a certain age bazomusa ngale ema sectionini yabo so we preaching to Stina here then the next day labafowethu abanye masoloko sesiphaka isinkwa ngisho manje ikalikopo nyana la khona leli yabona sebasinika ikalikopo sesizamena amakomithi nyana wetiye uStino sivusile awuthiya sithole itiye nekalikopo busy eating but mina bengihlule ukuceda ukudla kwakhona manje lokudla khothi manje itile khona mabalithelile ne kuba ngathi batheli iphawula phezulu kanje liba mhlophe yabo noma uliphuza manje litaste njengetiye olaziyo ngathi enye into angaze ngayichaza ngithini lela gawulo manje lela tiye so I could not kuhlule ukudla lokakudla yabona isinko sakhona naso singitestela snacks ngathi inhlama yabo ngathi ngidla inhlama mara sivuthiwe yabo so bengakwazi ukuceda not knowing ukuthi umuntu awumuphu mawuphi umuntu ukudla ejele sokufuna something I didn't know that ngaleso sikhathi so bekuze ngibe eselini lethu bekuthanda ukuthi amajiteze ke siwashumayeza mawenza nentwananyana ekhaladi bengithanda ukuyipha ukudla kwami yabo ngithi man bamba yabo bese udlala benginokuphuza amanzi because manje ngakudla manje bekungangiphathi kahle yabo and futhi phela ngaleso sikhathi ngibe umuntu onolokuhlushwa nama ulcer kakhulu yabo so bekungangiphathi kahle at all manje bekungangithesteli nice so noma ngikudla ngizosidla nje isinkwa sibe hafunyana yabona just ukuthi kube nentonyana ebambisayo maka nje I could not eat ukudla kwalapha bekunzima ukudla kwalapha so amajita bewahlala shwathi uzolamba njengoba uchoshela igawulo kanje uzolamba kwamele udle at the end of the day you have to put something yabo so benginakupha lentwana igawulo ithi my hope ayikho into ayikho
I hope ukuthi ayikho into oyifuna back. So benga understand ukuthi uthini makusho kanjalo yabo. Ngithama niligawula yithi into engifunayo yabona. Ilithathe ke igawulo lentwana ngingabi nenkinga. So until uStina ngiexplainela kuStina tema ndoda lento liyayenzwa la. Yabo. Mawusuka wenza into ekanje usuka kube ngathi wena uyamshela lo muntu. Bengazi yabo. So sekumele manje le gawulo leli ngilidle ngilibeke ngiphinde futhi ngilidle ngoba angikwazi ukulipha omunye umuntu kuba ngathi kwasi bengibona wena eva mangimupha ukudla la abanye abantu bebangibheka yabo manje upha umuntu ukudla yabona not knowing ukuthi mina ngiyashela yabo. So ethi ukuthi ukudla kwami manje mangikudla ngikubeke ngiphinde ngikudle futhi yabona ngoba ngiyabe kungihlula makungihlula bengikubeka ngizaphinde ayilabantu akele la tiya ngeke usaliphuza. Everything eyenzeka lapha ine meaning behind. Yangithola noma umuntu angandlula phambi kwakho yabona andlula ajika abhekele that thing ine meaning konto enzakala yabo ine meaning nokuthi ngingeza ngize ngashaywa mina ngingazi ukuthi shuthi masiyophaka lapha ya angisho sidla ekseni sizodla mase basivalele. So sekunike umngani wami ukuthambeni isikhaftina sami nyeza. So mina kuhanjwa ngeline so mina ngena ngidabula lapha shuthi nginqamula kanje ngiyakumngani wami angihambi ngeline ngiyolanda isikhaftina ngibheka ukuthi lapha ngidamani wakwamele ngizohamba ngeline nangumuntu umsalapha athi ngivele ngidabula phela kanti angazi ukuthi mina mangenza kanjalo bathi uyaphakama uzukuthatha umthetho ngenza kanjalo. So mangifika ngithi mina ngiyakulo mngani wami abantu sebachiftile babalekile bonke babuyele emuva ngithatha isikhaftina eyilezi iprison order yalingishaya ngokwala uthi ngincamula itshele lakhe awu sengishawa ngepipe khona lapho yabona angiunderstand manje sengibhentshiwe kabuhlungana hawu. So sengibuzi out yami kuStina endoda ngishawelana athi hayi alinqanyula utshele mawuncamula utshele uthatha umthetho awu kumnyama phela ubusweni bekawakazi mina sengishayiwe ke manje sengidla umdoko kabuhlungu ngiyapeyinelwa ngapha ngiyababelwa mele ngigawule iyabe sithebe sesiphakela iafternoon uyafake ikhabishi yakhona yini ingulube oyini papa lakhona nje linye mani ngathi alicini njengalelo dlala endlini yabo lithambile nje papa lakhona. Okay ethi ukuthi ngidle kancane bese ngiyakubeka futhi lokudla noma masokudla sokubekile kusa tasty akusa tasty kahle man makwakubeka ukudla kwalapha ku tasty kahle. So kube indaba ukuthi abafowethu ke basizwa siyashumayela everyday siyashumayela and then kuzumfundisi ke then these guys they started giving their life to Christ manje basindiswa nabo basindiswa eselini bebeze eselini sicule masiceda ukucula sishumayele nomngani wami basindiswa ba receive uChrist. So kufike lo yamfundisi ojwayele ukushumayela lapha amaThursday abafethu baye kokucala first Thursday nathi siye sombona the next Thursday bamxosha abafethu but no baye kuTaphol bathi Taphol umuntu ushumayeza ukuthi sivuma amacala and labafundisi laba bashumayezela ukuthi sigucuke lo sivumisa amacala mfundiswa ngaphandle. So manje into engengayibona ngesiposhwa ne isiposhwa sinengcondo eziningi kabi ngeke uzicede. You know what they did these guys? Sesishumayele kangaka ivangeli la kaNkuluNkulu abafowethu basindisiwe sekine komiti esayidini masingekho evuliwe manje kuthiwa abafundisi beze nesikele yabona bashumayelela ukuthi bangahlushwa sekushiwo thina manje
kuthiwa no labantu beze ngesikele bashumelela ukuthi bangahlushwa labantu la yabo kukhuluma yipi kukhuluma le umazambane yaseKaslami iye kade yenza lento yenza lekhonkasi site esaziyo ukuthi singabafundisi ngaphandle khuluma umuntu okade asazi ukuthi labantu abafundisi ngaphandle maka uinfluencer laba abantu uthi ayanibona ukuthi isikele mina le labantu laba bashumayela ukuthi singabahluphi yabo hayi ize le shuthi sishumayela ngisho sivalelwe ke mase sivalelwe ansho usually besithandaza amasolala we pray amasolala we pray so atustina ngelinye ilanga silele asikathandaza iphakame ustina ethe mafethu kanti akusathandazwa la ekhaya yabo sesiyathandaza when we praying la abanye bezwa lelimi esikhuluma ngazo nje sasekuseni bavela bathi abafethu nathi sicela nisifundise lo mthandazo sithi no asikwazi ukunifundisa we can only pray for you then umoya ongcwele uzonigcwaliselela ahlale phezulu yabo we pray for these guys they also started speaking in other tongues bacala bakhuluma ngelimi nabo so masesizolala masithandaza the whole section beyithandaza same time yabo so mawufika wena kukhona abantu abangenayo ngisho phela itshele njalo ungenayo kabantu abasha so mawo wafika kusase kuseni sizokuletha lezi ya uzosindiswa ucale kithi la abafundisi insindiswa so ngikhumbule enye out I think igama la kwakumpho he said to us afethu I think benzele mina la angeke ngiphinde ngitshontshe empilweni yami it said so athi mangiphuma la ngeke ngiphinde ngitshontshe empilweni nyani ngiyababona abanye abantu ne athi lento eniyenzayo kimi ngiyayibelieve mina benzele mina nina niphendula imithandazo kaMama I thought yakho yathi buye phamrich yathi buye phamrich yathi I think benzele mina okay fine ikomiti leli seliqalile ni licala into yalo ngisho alibuyi ikomiti de bafundisi sebabuya babonke manje hey estina thina indaba labantu asibhekeli hawo sebakhuluma letali yabo ke yabona ustina uthami ngathi angisakhumbula ukuthi kwakuyi28 ngathi kwakuyi28 yabo man estina ukhuluma nalezi zikhulumele inkulumo siyaza ngisho asizwe thina yabo aman from picking up inkulumo yabo ntama ngathi kunenkulumo ekhona la ngathi yabona azize lezi zinto madoda nina nithi ngabafundisi yabo yazi into yenzi isituation yaba worse yini njengoba sishumayela ngapha khona umfundisi ongenile ngale uboshwele ungale ma section zithi lezi ndoda yini into enenza ukuthi nina nibe ngcono nabanye abafundisi ababoshiwe abala phela kusina abafundisi kuphela kukhona omunye umfundisi oboshiwe ngaloboshwele and if mangabe nina ngabafundisi nifunani nje ayizwa leyo nto labantu sebayasibopha manje yabo sekungathi court case ngithi no yini nenifuna ukuyibona ukuthi thina singabafundisi zithi lezi ibosho zithi sifuna ukuthi masiyothetha amacala njalo singabuyi then if asibuyi sizobona ukuthi lento enisike yona kusisikele zithi if thina siyabuya la nina masamba thina siya so attend amacala nina kumele nisibeke izandla nangasibeki izandla nasibeka izandla sabuya shuthi lento yenamanga isikele awuthi ethu Stina siyasitshintshela ke manje yabona sesitshela ukuthi kumele sishikishe ithi nina soloko nafika la ekhaya yanishikishi shuthi manje ukushikisha
wakunikeza ibrush yabona bese kuba indwangu ugibela ibrush like kahle ugibela ibrush lo munye ukulandela ngendwangu mawenza kanje ngenyawo yabona uyakhipha le uya free la phansi ngale brush ulinyatheli mawuchifta lo uyeza lo ngendwangu yabona bathi ukushikisha ayi manje yazi yenzeni awuthi amustina ayi ngoba nayo bese bayi-influencile yalazi jele ayi sekumele manje iprove ukuthi ayikho esikelemeni manje ngoba kuthiwa siphethe isikele iqale ithi sithela ipolish le polish imhlophe ipolish yakhona imhlophe yamanzi isithelise le polish ibe tiki man le polish ithi sihlale phezulu kombhedi woma eyithi mase yomile nje seyiqinile lapha phansi la polish sekumele siyikhiphe manje sesiyashiyisha niyawuthi yabe sesashiyishiswa lapha yana lo hayi hleli phezulu kombhedi awuthi amustina shuthi le awuthi bezifuna ukusikhombisa ukuthi it cannot just be a walk in a park nje kanjalo ningahlushwa kanjani ekubeni ebusuku intwana zabantu zinokukhala lapho uze ukuthi ziyashaywa le ntwana yabo sishikishe hayi coce ke selini mase sihleli ke sesikhathele manje nje sikhathazwe ishikisha asiplumile ayimemeze le awuthi amazamba Estina manje awudali yabona imemeze for me imemeza iselayo malila la kamazambane belingapha lethi la so ngathi umemeza lo Stina ukuthi akasihluphi yabo Estina kanti awusidali Stina makaphendula athi hayi ngizomasha nayo yabona le taliyazo msane ngizomasha nayo yabona we could not figure things out because asizwa kahle inombolo yabona they can easily trick us yangithola so uStina ke manje sekumele execute iplan ukukhombisa ukuthi phela naye futhi ahluphe phela asihluphe sesiphila kamnandi yabona kuthiwa bathi siyazidalela athi asibazidalela labo yabo asesijikelwe manje uStina mayemela aqala execute iplan asihluphe yabo so aqala sicocise aqala acocele izitori zasejele zakuboma chinjana ini yangithola eyokubhayiziseka umuntu ubhayiziswa kanjani jele liyathusa mele sipene protection ithi impinjama and ungazimameli izitori zalolu muntu this person is installing fear kuwe. And I mean, I was starting to be interested in nalento ukuthi uzwile ke simshumayeze mhlambe nakho into afuna ukusitshela yona. So my friend was wise enough but no, he's installing fear. And once waqala wathuka uzoqala ufune i-protection kuye bese sekumele enzeni akunikeni umthetho. Yayibona? So what he refused to hear those stories. So manje bayabona ukuthi uStina uyahluleka uku-execute iplan ayiwaya. Bafake enye ekhalathi bayibiza umasekenti yabo kufakwe umasekenti sesilala singaki manje sesi4 uStina empedeni awuthi yami phezulu kombhede mina ngilala phansi nomasekenti yabo masekenti unesponji sakhe ulala le enyaweni nami ngilala enyaweni zakhe. Okay, we kept masolala njalo we pray yabona siyathandaza yangithola siyathandaza njalo makuvuliseli bayeza siyashumayela yabo so kulo mshumayelo bese siwenza kusafana nje ngasekucaleni akusekho effective njengasekucaleni because kunama group ayi2 manje kunale group ethi ayisikele thina soza the day basibeka izandla sangabuya sizokhola ukuthi abafundisi abangenelanga yini lezi ezisele yize ezisithiphayo uthi hayi bafethu azila kwenzakalani kwenzakalani shuthi kune committee ethi nina angisaba bafundisi thina imisebenzi yenu sibonile thina ukhumbule sesiselina abantu nyana abayi4-5 nyana uStina mase sishumayela la iselini sekumuntu ophumayo yabo
akasayibhayi lento manje yangithola akasana ndaba nayo lento esize ngayo usala lezi ezizoshaya around ezivele zibayazi ukuthi during the day we meet we preach siyafundisana sesizwile indaba ukuthi okay into eso yangithola so beze kithi i-committee zekithi le yalapha ekhoneni yabo Stina nabo Mazambane bathi amadoda kusasa aye court yabo sizocela ukuthi ke niprove ke bufundisi benu nibabeka izandla bangabuyi yangithola man, we had to pray the whole night that day. We had to prove ukuthi there's God. We had to prove ukuthi lento esizelela kusamanga. We had to prove ukuthi lento esipreachayo iyiqiniso na. We prayed the whole night. Sathandaza ubusuku bonke ekseni lamadoda angisho ukuthi babe sebavulele le giant door yabo sebayivulile laba bazoya ecourt sebamile la miya ebafundisi esiyavaya mfundisi sibeke isandla antwana asikakababeki babasitshela sesibe emnyango ke manje siyathandaza bandlula la siyathandaza sibabeka izandla siyathandaza atanki mfundisi izwa ke awuthami uMazambane bangabuyi Goodman lapha we had to prove ukuthi uNkulunkulu khona yazi in my what was going on my mind was like I said to myself, God, because you have put me here, I believe what you have put me here for a reason. Because uNkulunkulu angeke akulahlele emanzini angeke akufundisa ukuswima. That's what I believe, yabo. And uNkulunkulu will never put you into a problem angeke akukhiphe kuyo. And uNkulunkulu makakufaka enkingeni angithola unawe kuyo. Kahle akakufake enkingeni undlula nawe inkingeni. So we lay hands sadla sabeka izandla mabahamba labantu baya ecourt mina nomngane wami sasala sithandaza Goodman, we prayed almost the whole day. Pray ukuthi labantu bangabuyi we intercede Goodman bavaya half of them babuyi and mayibuya nishibuya nabanye abangenayo abasha bathi le half ebuyile I think kwabuya 5 bathi thina siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wenu uyaphila omunye wathi mina bangikhiphile but I had to come back because mama could not afford the bail but as soon athola imali ebail uzongikhipha ngithola they shared their testimonies omunye athi no ngibuyile maka kusasa nya attenda bese ngase attend at all bathi kusasa nya attend iqala lambaliqeda kusasa le committee liyabuya lithi okay hayi Mazambane abuye nescheme sakhe athi hayi isikele vele nabantu bebazophuma labantu ukhumbula umntwana bekaneqalanyana elidomu kanjani le roll on indoda mfethu uyazi ukuthi mawutshontshile eShoprite vele iShoprite aliattend iqala lakho vele labantu bebazophuma labantu yabo lezi zithi thina abafethu sihamba naye bafundisi thina sinibonile uNkulunkulu wethu la vele futhi awuthama uMazambane ingene lapha mayingena masishuma elithi amen fundisi siyakuzwa mfundisi yangithola yasmoke azi into bengiqala ngale athi mfethu umuntu bekazi ukuthi singabafundise lokushila umuntu engakuphushela abajita ukuthi philivela linabantu hayi uyojika yonke lento ikwali nje into e1 ukuthi wazi ngahlushwa lezi